U 6. smo tjednu naše makeover priče. Do sada se sve odvija prema planu. Naši junaci marljivo treniraju i bore se da postignu svoj cilj. A to se sve odvija pod mentorskom palicom Mislava, koji kao njihov osobni trener uvijek ima spremne nove izazove. Jeste mi jaki danas? Jel se osjećate jako? Danas ćete imati natjecanje s klekovima, očekujem maksimum od vas. Idemo! Divna, ti ćeš tu ženske, Siniša, ti ćeš tu muške. Dobro. Ajmo, idemo. Nakon standardnog reda vježbi, vrijeme je da se pogleda unatrag. Ja sam jako zadovoljan s vašim treningom danas. Super ste ovo odradili. Natjecanje je bilo zanimljivo. I Divna, ti si mi bila rekla da si postala veganka, jel tako? Sad onda ti ne možeš ništa jesti, ni sir, ni ništa, jel tako? Tebi ćemo složiti onda skroz drugačiju prehranu. Dobro. Imat ćeš mi jednostavno 3 obroka prek dana kao i do sada. Jutro ćeš mi jesti nekakve male zobene sa sojinim mlijekom. Za ručak ćeš moći jesti povrće sa malo tjestenine, 50 grama tjestenine. Koji prije, da. A za večer prije spavanja ćeš moći popiti malo sojinog proteina. Od Vajdara, naravno, to ćemo sad dobiti uskoro sojin protein. A ti, Siniša, sve po starom. Kak tebi ide s kilažom, jesi zadovoljan? Super. Jesi ubildaniji od onog na plakatu? Još malo. Nakon uputa o prehrani i savjeta kako održati postignuto, pojavile su se neke nove prepreke koje treba prevladati. Imam jedno pitanje za tebe. Super. Pošto mi je faks u zadnje vrijeme malo naporan, ispitni rokovi i ono. Tada sam ovaj tjedan uglavnom po cijele dane bio na faksu. Pa sve što sam mogao jesti neke klupa peciva i neka hrana koja... Nisi se uspio snaći. Pa teško je baš bilo. Ti, Divna, jesi imala isto problema sličnih? Pa meni isto tako, jer jedino na faksu što imaš za jesu one čokoladice iz automata i mislim... I dobro, jesi jela te čokoladice iz automata ili... Ne, ali kažem da nema sad tam povrća baš na faksu po... Nema povrća, a menze su isto loše. Pa mislim, izgledaju masno. Masno izgledaju. Dobro, evo, kako da ćete se snaći sad za ubuduće? Slobodno si uzmete neku plastičnu posudicu s poklopcem, tipa nešto kao Tupperware i takve slične proizvode i ponesite si od doma jednostavno hranu. To je to? To je to, zar nije tako jednostavno? Neku malu, tek toliko da imate nešto za pojest, nego bilo šta, povrće, složenac, neki ti smiješ malo tjestenine si staviti, ti isto moraš jesti tjesteninu. I tako, snađite se ponesite sa sobom, nešto jednostavno. Ili, ako imate neki obližnji dućan, što bliže, nađite nešto što će biti posno, da imate žličicu neku i to pojedete. To je najjednostavnija stvar. Znam, svi su sad na faksu, na poslu, ali uvijek se može malo izdvojiti 5 minuta i žlicom pojesti nešto u 5 minuta sigurno. Vrijeme je za ovotjedni naputak. Trener savjetuje. Moj savjet za sve one koji se žele držati organizirane prehrane, a nemaju baš puno vremena zbog faksa, zbog posla, zbog bilo čega, je da si pripreme unaprijed, da se organiziraju i unaprijed da si spreme ujutro ili kad već prije posla, prije faksa obrok, stave si ga u neku plastičnu posudu, to poklope i ponesu jednostavno sa sobom. To je tako jednostavno. Čuli ste ovotjedni savjet našeg celebrity trenera, a sad je vrijeme da naše junake pustimo da se i dalje trude i marljivo treniraju. Idući put slijede novi savjeti i izazovi.